EM Jagat Singh Ingti toko langso alangsun humri damsi local committee atum penche thanchimum amai kapadopon. Hamren Fishery Training Hall along One Dhan Vikas Kendra Hamren Rong Sophia Farman Kising. Jirukindeng bit asai hem kelanga bangka vedera jok sai phukaning ri. Kardom pini Adap Abirta long nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Toko langso alangsun kapaching thorji aphan akimang padosi Karbiang Long Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti humri dampen haladak arada tumpen kacethan chimum amai padodam. Bokajan subdivision angkang Balipathar pen kilometer ingkoy an bakahelo kilang mesen toko langso alangsun penang ajar kiding pen chethanglo bonta towar ke mesen kabi ajok muniratum kijoy kilang damaphai jumheklo lasi labangso alangsun kapaching thor lapen kapabolot ponji aphan akimang padosi Karbiang Long Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti pen toko langso alangsonan kahumri padodam. EM Jagat Singh Ingti lapen MLA atum kabor ipen ajok non ke PMGSY scheme pen towar selam bomsi adim an gari motor cheleng phunlo lapen laso towar ki ika selam tang pamilu pulote monit atum ki joy kelang aphai sitame bat muchot po labangso alangson ke palang me muchot jiaphan arkoi ni phai ingkoi raser kep arni EM Jagat Singh Ingti langchari dampen adung arai ke do arat atum pen ar sikjet kachingwai padopon. Bokajan pen ananterang Karbiang Long Life. Guwahati IIE pen patir piponsi self-help group thongkep pen bang pharo ke thomso se nimarli atumapan Pradhan Mantri Yojana amen pen hamren rong sopi along One Dhan Vikas Kendra asai kapachun ponjiaphan maikangpu. IIE Ministry of Skill Development Entrepreneurship Bharat Sarkar atum pen patir piponsi West Karbi Anglong angkang arko achiklo ni phai ingkoi ranar kep arni pen Pudum Sarpo English LP School pen chengponsi Hamren Fishery Training Hall along Mai Ingni. Mai along IIE Project Associate Guwahati pen Horen Chandranath, Guwahati IIE Administration Jitu Borman, Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso, Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rongphar, West Karbi Anglong ADC Anil Chandra Das pen kechenglok penang ancherok tok aradatum chito dunsi One Dhan Vikas Kendra West Karbi Anglong IMP Hamren along Mai Ingpupon. Prime Minister Narendra Modi pen akimang ateng Assam angkang long Phopek Jam a district Golpara Baksa Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Kamrup adim pathik ponlo. Labangso ajar me kedeng pon Jasemet kadu redet nimarli asom Jasemet self-help group ke sengpen kachingri along anso se kerap ki pidon pen kapaching thurponji aphan mang ponsi One Dhan Vikas Kendra sengpon pen Karbi Anglong pen West Karbi Anglong ahabar aphan long troksi adim pipon. জনজাতি লোকসকলে যাতে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰে এই যোজনাৰ জৰিয়তে সেই উদ্দেশ্যে আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিছিল। আমি কাৰ্যক্ৰমত মুঠ 7টা এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰ চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত হামৰেন এটা। One Dhan Vikas Kendra pen ki claim akimang pon Jasemet Inglong aso khai atum Inglong saikatiki pen kelong tharmit hanso nempo pen danglok ason doan kepa me ke jor ke nam anam ki ripi lapen adim ke pathik pi anparta tangka kerap ki pidon asai kedeng pon thek jiaphan mesen asake pipon. Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso pen sitame labangso aputhak aning arong se nimarli atum kachirap chito dun jiaphan lamthe jaidon. Nagongong Vikas Kendra Bukendra la bangke itu All India Sarkar pen si Narendra Modi akai Prime Minister bangsi labangso scheme ke keteng pon. Labangso scheme ke keteng pon bangke komane jongjung apale ki physically lo komane individual personnel apale ki pija orang kali la bangke sikin long stame self help group atu masi ki bon wo ki stame self help group atu man ki pon sita
nangli tumbang halaban social help group bang asikim social help group anda tuning digital hello nangli tum social help group bang claim pamining dam pamining Hamran pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live. Arkoi ni phai ingkoi rasir keparni bokolia along RSS along leya hoi paisong kasalam jiapan EM lunsing teron arideng pen nujok somderapi Uttar Borbil Netaji ME School along ta kahumri padodam. Arkoi ni phai ingkoi rasir keparni por phai krehini ra achiti mapor Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron arideng pen bakalia irrigation colony along RSS along le ahoy paisong kasalam jiapan nujok somponlo. Laso hot Karbi Anglong Autonomous Council MEC Ramsing Timung Board Chairman Sarso Ronghang RSS Pachithang Abang Phu Harsing Teron Atunta Chitongdun Long Eke Somasai Tangdeta Pi Puthot Arnikang Sampor Phai Hinira Achitimapor EM Lunsing Teron Uttar Borbil Netaji ME School along the Homri Damsi Additional Class Kimi Ingpupon Laso hot School Thandang Atum Lapen Lo Charlie Osomar Atumta Chitongdun News Desk Report Karbi Anglong Live. Mahamaya Constituency Angkang Arlo Sildharampur Merok Teronarong Arat Ahin Pen Patir Piponsi Non Kewang Jit Thang Thang Nipai Isi Arni Karbi Ningkan Kimi Katalon Jiapan Tisik Chedangpon Sayang Deng Ngateng Pen Thang Thang Nipai Isi Arni Adapor Pai Trokra Achiti Mapor Malom Kapang Thera Sai Kedeng Pensi Pangcheng Ponpo Bangso Pi Adap por Pai Sirkep Apor Malompen Ason Kapathu Pangcheng Pondet Pen Api Arnikang Sam por Pai Hini Pen Karchopor Sitami Deng Ponji Bangso Katalon Ponahot Rat Amai Pi Along Kachop Hapon Alohi Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron MLA Barem Bidya Singh Ingleng EM Barem Bidya Singh Rongpi Dokmoka Town Committee Amai Phubiren Singh Teron Lapen Anparta Ningkan Kimi Katalon Lunkan Amale Nahot Lunsepo Bidya Singh Rongpi Lunsepi Nitu Timungpi Lunsepo Sarman Kro Pendanglok Pregjam Alunsepo Aphan ke Phapadopon Pusi Karbi Anglong Live along Berta Nang Pali Kheroni Southern Range Kaparlo Jirikindeng Bit Asai Hemalong Saikhi Pabat Nang Ji Lapen Kisung ke Boy Ason Dopik Pusi Bit Asai Phu Manoj Gohan Kaningri Kheroni Southern Range Kaparlo Jirikindeng Bit Office along Ajar Dingloi Pen Saikhi Atum Kido Aboha Inspection Banglo Chokomar Inot Banghini Do Bonta Lahai Atum Ko Son Pen Sikido ke Thakbom Lo Ne Berta ke Ena Bang Ave Pusi Bit Officer Manoj Gohain Pherangke Angno Kaningri Alam The Chepaklang Lahai Quarter Do Pusitame Asar Nung ke Vak Side Barpi Barso ke Do Adim Pen Chenglok Penang An Kaheno Si ke Ongno Laso ang bong pen ke thenai akisung lake ke mesen ki jun alang avar sai kabe lapen bangso abit asai hemalong chokomar ka dure pe ka jok thengpi kang hudo pusita nepdun hai he Lasi chokomar ki mi nang pabat be pulote bangso hawar along thengpi kang hu aphai ta bat pe khelang Prabjin pen lahai hui akisung aputhak Karbi Anglong Autonomous Council pen nang langchari dunde pulote Kebang Jilang Arni Anso se akisung chetong nang kok tahai pusi sai phu gohai na sangho kaningri alam the chepaklangsi Prabjin pen kerabdun vegji aphanta kachoningri padopon আপোনাৰ কথা হল আমাৰ ইয়াত ফেসিলিটি যিখিনি আমি পাব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এইখিনি ফেসিলিটি আমি পোৱা নাই আমি থাকো ষ্টাফ অনলি দুজন আমাৰ ইয়াত থকা সুবিধা একো থকা সুবিধাটো আপোনাৰ লেট্ৰিন নাই বাথৰুম নাই পানী প্ৰবলেম আৰু আপোনাৰ এতিয়া বৰষুণ পৰিলেতো আমি থাকিবই নোৱাৰো ভিতৰত গোটেই পানী পৰে তেনেকেনো কিমান দিন থাকিব পাৰিম এই জিৰিকিণ্ডিঙত আমাৰ ষ্টাফ আহিবলৈ নিবিচাৰে News Desk Report Karbi Anglong Live Pini Adap Abirta ke Lepon Sekang Toniklo Domithak Me Kardom